بله اف مجارا گرنگ در روژوا جیهانی ده آلو زیاد ناف بین روسیا و ولاتین روژوا امریکا ده گریدای پرسا اوکراینه پسپوری پیوندی ناف دولتی دکتر بیلال سامور میوانه منه دم باش که بیلال دیاره روش گلک آلوزه امریکا سروک امریکا جو بایدن گوت بلا هولاتین امریکای هموجه اوکراینی درکون مترسی هیا بلینکن دبیجه مترسی هیا دی چاواد نرخینه وی آلوزی و اف آستا و اف آلوزی گهشتیه ده وگا پرسکریکا اوکراینا پرسکریکا که گلک گرانه لسر وی پرسکریکه امریکا و روسیا به هفره مجادله که گلک مزن دمشینه وقتی هم لامریکا درنن گوتنی امریکا ده امریکا وسا ایماجک ده دنیای ده ایرو سبه روسیا ام اوکراینا işgal bike ایرشی چه به هر بکا مزن درکبه یعنی به اوای امریکا تخوازه دنیا تف روسیای و سا بینا گلک تعلقه که مزن ببینه و امریکا به اوای تخوازه و کریزه و سا گلک کور بکه و ایماجه دیده روسیا وقتی هم شخی روسیا درنه روسیا دیشه از حرب درده کبم نیتا من حرب تنه اتنه تخوازم بلا ناتو امریکا بیشه اوکراینا قطعیا نبه نامزد ناتوی یعنی دیشه از وی تخوازم از لأولویه خود گرم یعنی به آوائیجی روسیا تخوازه امریکا و ناتو اوروپا جسنیر خود گلک دور بخیده یعنی هر دو طرف شی هر دو جیشی پرسکریکا اوکراینا گوریا منفعت خواه تین نسما بلکه که بیلال نوها بوری جونسون شی گوت دبیجه هر ولات ما فی خواهیه سریل اندامیتیا ناتو بخه ما في روسيا نينكو فيتوي لسر ناتو بسبينكو ولاتك دخوازي ببي اندام ناخوازه اف ما فكي سرشتيه وكي تاغوتي روسيا جيش عاليه خوفد بيجه اف يك جفل سر من في درباري ده خوندين اتشيه نرخاندين اتشيه كيبيلا يعني فيجا ام تفجي زانن اوکراینا نه نامزد ناتویه وقتی نه نامزد ناتویه به ناتو بخواه مثلا چه بلور مداخله نکاره بکه افتشتکی راسته اما وقتی هم پولیتیقای ناتو درنن ده ری پولیتیقای ناتو هیه ریا پیشی yani ten vakti namzete NATO'yu bir eri şekilde sertebe gerek namzete NATO'yu teb havre verin alikariya tebkin müdafaa tebkin lişek dişi henek devil hene ne namzete NATO'yu ne ama NATO liwanaki usa bina namzet direne mesela bina Ukrayna deje eri Ukrayna ne namzete mine ama nedir resmiyeti de gayri resmi de az alikari bidme az çeka bidme az fuza bişinem az gerekirse henek heze nu çekim yani bu avay ki az elber NATO bisek elber Ukrayna az bisekne yani usa dve mesele de riyaka usa NATO riya politikaya ka asimetrik demeşine ام دکارن بیشن یعنی هزه ناتو هزه امریکا دو اوکراینه ده نکevne şer usa şerrek tişteki usa çebibe ama de pişt NATO Amerika ve Avrupa işte Britanya develi usa
آلیکاریه که گلک مزن بدنه حکومت اوکراینای لبر هم بری روسیا. که بیلان نها سکنا ترکیه دوی مجارده ترکیه دست نشان کرد. سرکومار اردوان گفت که سفری کیف کرد و گری دژی خواست که رول که نابینکاری بلیزه انقره. سروکی روسیه پوتین و خونده انقره هر وها زلینسکی و خوند. دوی درباره دل گورا باوریات ترکیه رولا نابینکاریه دی نابینا موسکو و کیف ده دکاری بلیزه دی اف درفت هبه کو روسیه و ناتو قبول بکه کو انقره نابینکاریه بکه؟ بگه پوزیسیون ترکیه daim te guharandın. Türkiye un zanen gelek tekiltiye strateji Rusya'ya demeşine ulşak dici Türkiye deje ez namzete NATO'ya me ez de mesela Ukrayna'da ez b NATO'ya politika demeşinim. U NATO Amerika'yı usa pozisyona Türkiye gelek memnunun. Duhazın Türkiye işte Çeka bişine Ukrayna'yı yani jvi ali ve politikaya Türkiye memnunun. Türkiye var oja politikaya ka nu demeşine deje tekiltiyemin be Rusya be Putin raya tekiltiyeme be Zelenski be Ukrayna reji başe Serokkomar Erdoğan dikare navbeyinçi bike navavade. Yalnız dve mesele de Rusya Türkiye'ye ne gotiye etxazım navbeyinçi tepkim. Tene Ukrayna deje eğer Türkiye tişteki usabike em memnunun. Vakti em li politikaya Rusya direnin gerek em سردانیا ماکرون وقتی چو روسیا به پوتین را خبر دا و دور روسیا گو اف پرسکره که اوکراینا گلک گرانه فرانسا نکاره و مسئله حال بکه نکاره ببه ناوبینچیتی بکه نوامده حل بکی کک بیلال نها باندورا کک بیلال باندورا فرانسا ده آستا نافنتوی ده هر وها ده پیوندی خل گل روسیا ده جی نه زیده تر پیکام بو زیده تر منطقی لوگیکی بو کو بکار به نافبینکاری بکه یعنی چاوا موسکو نافبینچیتیا پاریسی قبول ناکه ده انقره قبول بکه خوندناته چیه جره؟ اجی وی دیشم کک جمال یعنی Fransa devleti gelek grane hezeki nükleere yakiti Avrupa'da dinava NATO'da yani usa gelek devleti süper power Rusya wi kabul nekiriye önce vega vakti emli ve mesele direnin Rusya gringaha navbeyinçitiya Ankara'cı Bavariya min eve kabul nake. U Rusya mesajı ka di deje. Deje limin birenin. Ev mesele ne mesele dinava minu Ukrayna diye. Bila Türkiye, Fransa, Britanya bila ve mesele faham bikin. Ev mesele dinava minu Amerika diye. Muhatabe min Amerika'ya. Vakti ez mesela Ukrayna ez teni Amerika'ya haber bidim. Yani Rusya dve meselede teni Amerika muhatap kabul etke. Bele ango Moskova sekneki geleki zelal ve ki gute des nişan kiri keke Bilal dibece ev pirsat nav bina Moskova New York diye Moskova Washington diye ne pirsat nav bina Moskova Ankara و یانجی کیف دیه جخوا ترکیه ده وسا ده هاته گوتن وسا مدیا ترکیه وسا گوت ولادیمیر پوتین ده سفری پکینه بکه چینه بکه گاوا و گریا یکسر دیوری ترکیه پشتکی وسا رونه ده
سکنا مدیا ترکیه که بیلال دوی مجارده یعنی وکی کو جهی مستر دیارده که تو چاوا دبینه yani medya Türkiye yani sa gorya yani imajek çetkeş vare ev imaj sa propaganda ki çetke işte deje Türkiye kared ve mesela Ukrayna'da usa roleka merkezi kare bilezine işte Putinji şwa Ukrayna kabul dike Putinji Erdoğanji şwa nava zav gelek başe tişte Erdoğan beje Putin na bejena yani kavata Erdoğan hükümeta Türkiye heye ki belki Zelenski u Putin bine berhev li İstanbul'e hatta vega tişteki usa çene buye yani bive avay medya Türkiye imaje ka usa çet ke bu avay dejin belki biriya medyayı em çava bejin baskıyek lobiyek ser Rusya'yı çekin ama hatta vega ev imaja de medya Türkiye'de hatiye çekirin te bandor ne hatiye ditin te bandor dernek etgece tiştek jüy dernek etgece بله سپاسیات کم دکتر بلال سنبور پسپوری پیوندی ناو دولتی جا انقره تو میوانی